dore igihe wazengurukiye umusozi kirahagije, igihe cy'Imana kirageze ku buzima bwawe ngaho cyamika. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. 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 Ibihe by'abantu byaraje biraguhungabanya, ibihe by'ibiza nabyo biraguhungabanya. Bakubarira iminsi, bakubarira amezi, bakubarira imyaka, biraguhungabanya. Burya uburinzi bw'Imana ntibwakuvuyeho, ijisho ry'Uwiteka ryakugumyeho. Umvira itangazo, umvira itangazo, igihe cy'Imana kirageze ku buzima bwawe. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Igihe cy'Imana cyageze ku buzima bwawe. Iki ni igihe cyawe. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Igihe cy'abantu cyageze ko Mariya na Marita kubw'urupfu rwa musaza wabo witwaga Lazaro. Barabashungera, barabaseka cyane, bati Umwami Yesu ko yari inshuti yanyu, kandi muvuga ko akora ibitangaza. Kuki Lazaro ese yarwaye? Kuki Lazaro ese yarinze gupfa? Mu minsi ine gusa Yesu barahageze, azura Lazaro, bose barumirwa. Umvira itangazo ku buzima bwawe, ntakangwa n'ibintu ku Mwami Yesu, igihe cyageze. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Igihe cy'Imana cyageze ku buzima bwawe. Iki ni igihe cyawe. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Bigenda bigusiga, urushako rubi urwo ruragusiga. Ubukene nabwo bwaraje buragusiga, amadeni yarakurembeje. Uyu ni umwaka wawe wo gusubirizwamo, kuko mbere y'igihe burya si igihe, na nyuma y'igihe nabwo si igihe. Injira mu gihe cyawe, igihe cyageze. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Ngaho sohoka mu bibazo umazemo iminsi. Injira mu gihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Injira mu gihe cyawe,